daripada jagongan aja mending nonton video PP yuk. Ya kena kok. Video apa ke? Filmnya apa ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa mau panggil mertamu member banget kok. Nyambur buka beko. Jajak kecil gini. Halo. Aduh, apa kabarnya, Bro? Alhamdulillah, aku lho kok jere balik ke Jepang kuwi, Mek. Jepang ini mbok Afrika ki kok Zimbabwe kok ternak kewan kok kurang ngerti. Oh, ini saya mlebu-mlebu. Iya. Loh, iya Bang. Bro, kabarnya? Aduh. Sip lah. Kayak gimana ngapa sih? Ya, nonton film lah. Nonton film apa? Ya, sing model semi-semi lah. Semi-semi priwe sih. Pokoknya apa priwe? Wong 70 tahun ora ketemu kok pokoknya bae lah. Enak nonton apa? Yuk. Oke. Wong kok nonton iki bae kok orang ngerti kabare kancane kok apa? Rizky ngerti ora kok Rizky? Yang ngerti Rizky Nekat dari apa? Iya kae, Rizky anak Daryo. Kenapa sih? Wong jere mriyang nang dina ora tangi tamu jere. Apa iya sih? Mayu dirembuk pada tilik apa kepriwen? Ya Mayu, tapi barisan bae ya, kan kira-kira sudah kosong. Mongko langsung mengone Rizky. Priwe wis? Ya wis Mayu. Ya wis dibedisen Kang. Loh, jan kebenaran bat non orang enggak mau udut Kang lah. Nyong udut ya. Nah, kageng enak yang gandanan lah. Oleh wok. Wis kageng. Ki ora kopi iki priwe? Ki ana teh gelas ki. Anu tong kok jero-jero sih. Kayak sebenarnya akumulasi. Kenang kok ya, dari saya. Ya bisa. Ya wis. Nggak balik di situ. Sitakna ya, nggak bahasa ya. Oke. Gampang. Ngomong. Waduh, tutup. Tutup mandi. Tutup ya, tutup ya. Menyet toh. Lawan juga mau priwe ge? Menyet toh, style lu tutup terus. Beli temen lah, gumun. Ada ya? Ya. Sol. Ya. Kenapa? Tuh, Mas. Oh Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kasihan, kok sih? Anak sih kan nemburi. Lagi turun jere ya? Iya kayak. Ya, bocong. Bateri baik. Ya wis. Assalamualaikum. Loh, temenan apa, Riz? Loh, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Rizky. Astagfirullahaladzim ya Allah. Rizky. Ana apa sih? Jere ki mriyang sing priwe nang ado-ado tilik kok. Sapa sing mriyang nyulih dolanan HP kok, ge? Oh, Oleh bekul kajen. You say it's your birthday. It's my birthday too, yeah. They say it's your birthday.